kitabu 7 babu en e deftere jeeɗiɗa ɓerenden ka mulakhasul fiqh no yewta en al buyu'u fi ngeygu babu ara noon no yewta en fi ahkamil buyu'i fi ñaawoje ngeyguji ɗin si tawi koko dagi maasi ko sunna ma ko honno waddahallahu Allah subhanahu wa ta'ala on laɓɓini fi kitabihil karim ka deftere makko teddunde wa bayyana ɓangini annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annabajo o fi sunnatihi ka sunna makko almutahhirata laaɓuɗo ɓeɗo ɗiɗo laɓɓini ahkamal muamalat ñaawoje gollodalji ɗin fof li hajati nasi sabu hato jingol yimɓe ɓen ila dalika faade feññinanegol ɗum ɓanginane li hajatim sabu hajuji maɓɓe ɗin hato jingol maɓɓe ngol ila alghada'i faade soƴƴari ndin faade wurugol e muɗum ngol alladi nden wurande nden faggande taqwa bihi nde tiiɗirta sabu muɗum abudanahum ɓalli maɓɓe ɗin wa ilal malabis e faade ɓornateriji wal masakin e koɗanɗe wal maraki be mbaɗɗateriji wa gayriha e ko hina ɗum min daruriyati immorde doroji immorde mala buddaji alhayata gurdan ɗi wa mukamalatiha e timminirɗi gurdan ɗi musidɓe wal bay'u ko wi'ete ngeygu jaizun ɗum ko dagi ɗum bil kitabe ka deftere Allah wa sunnati e ka sunna nelaɗo on wal ijma'i e fottanede wal qiyas e ɓaasede bi mana e eɓɓede bi mana e mesirede e hino ɗo qala ta'ala Allah dali wa ahalla Allahu al-bay' Allah dagini ngeygu donc laaɓi en faami ngeygu ko Allah subhanahu wa ta'ala dagini ko hunde daginde ko hunde yamirande wa qala ta'ala o dali nokugo laysa alaykum onal no fawi on junahun bakka tan tabata hunde ɗaɓɓaton fadulan ɓural min rabbikum imorde ka jomimo be mana yeeyugol sodugol yeyta ɗaɓɓatono fawtindu wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah make ka sunna maɓɓe laaɓuɗo albayi'ani yeeyindirɓe ɗiɗo bil khiyari hiɓe suɓina wurtugol e tabintingol ngeygu ngun malam yatafarraqa ma dama ɓe sertali ɓe waynodiri ka ɓe yeeyindiri ɗon fa in sadaga si ɓe ɗiɗo jaɓi gonginirande ɓe fenidiranali metti fi non wa bayyana ɓe ɓangini ɓe suuɗidirali ayiɓe metti fi non burika lahuma haray waɗante ɓe barki fi bay'ihima e ngeygu maɓɓe ngu wa in kadaba askuɗum si tawi noon ɓe fenidirani kala woni penale fiino oɗa ɗuytira e fiino oɗa ɓeydira wakkatama ɓe suuɗi ayibeji ɗin mo heƴƴat ɓoorete itte barakatu bay'ihima barki ngeygu maɓɓe ngu haray njulaɓe boyi ko ɗo woni koɓe fewndi jawdi boyi no woodi kono ɓuttu ala jawdi no woodi kono fawtere ala jawdi no woodi kono ɓuttu ɓernde ala ko barke kin iwi e ngeygu ngu yoɓe wattu yiili wa qad ajma al ulama gomɗi jomiraɓe ganda ɓen no fottani ala dalika e dow ɗum fil jumla e nder jumla goto bi mana e nder global wa ammal qiyas amma ka mesirgol tun wonde manna ɗum hino dagi fa min nahiyatin hino e bangal goo anna hajatan nas wonde hato jingol yimɓe ɓen e ngeygu ngun da'iyatan no noddi ila wujudil bay'i faade wodegol ngeygu li anna hajatal insan sabu non no haaju neɗɗo tata'allaqu ɗum hino yowiti bima fi e yaddi sahibi kon e jungo ɗimmo makko o min samanin immorde coggu aw musmin ko ɗum woni ma ɗum immorde e coggu kadi wa huwa tawa kanko la yabdaluhu e o wata funsude o hendo ɗum ɗon illa bi'udin si wona sabu coggu faqtadatil hikma on hino ñaawi jawaz al bay'i fi dagagol ngeygu ngun lil wusuli fi hewtugol ilal gharadi faade e faandunde neɗɗo julɗo on al matlubu ɗaɓɓaɗo on faandunde ɗaɓɓande nde wayan agidu hino fiɓo noon hino tabita lego al bay'atu ngeygu ngun bi sigatil qawliya sabu konngol wowlangol sabu hito wowlango aw sigatul fi'liya ma ɗum e konngol huwangol yeeyam mi yeeyima addu ɗo mbuɗɗi jaɓuɗo ɗon tabitiri sabu konngol ɗum ɗo ko jel ko tel mi fanka tun mi jonna ma mbuɗɗi
an kadi jonna lammakiti on ɗon kadi haray ngeygu ngun tabitiri sabu kuugal. Wasiqatul qawliya hito kongol yanko wongol tatakawwanu hingol laato minal ijabi immorde e jaabagol jom marchandise on wa huwa lafzu ko ɗuni kongol aswadiru ɓulaygol iwa minal ba'i immorde yeeyo on kan yaqula wanande o wiyata bi'tu mi yeeyima wal qubulu e jaɓugol ngol wa huwa ɗum allafzu ko kongol aswadiru yaltaygol minal mushtari immorde soodo on kan yaqula nde o wiyata istoraytu mi soodi ɗin konguɗi ɗon ɗiɗi tabintini ngeygu ngu. Wasiqatul fi'liya e hito ngon ka kongol ka kuugal yanko hiya ɗum almu'atatu ko ƴettugol allati ɗum tatakunu hino laato min al akhdhi immorde ƴettugol wal ita'i e jonnugol. Almu'atatu ko ƴettugol jonna on yiltoto ngal hingal ka Qur'an to fata'ata fa aqara ɓudaru ka wona yewtede fi mum ɗon kaw soppi ɗon ngeloba annabi salihu mba Qur'an wi fata'ata o ƴetti kafa makko kam fa aqara o soppi ngeloba mba on faami on anditi ka continue. Almu'atatu ko ƴettugol allati ɗum tatakunu hino laato min al akhdhi immorde ƴettugol wal ita'i e jonnugol kan yadfa wononde o duñata tun wononde o jonnata tun ilayhi faade faala ɗon as-sil'a marchandise on fayad fawlahu oya kadi duña jonnamo samana coggu marchandise on almu'tada coggu wowungu ngu ko alda e wowlugol mi wowima sodande a wowilan sodande ara tun ƴettam ɗum jonnala min kadi mi ƴetta mi jonna ɗon kadi fi en wowlale aray ngeygu ngun tabiti. Wakat takunu gomɗino laata as-sighatu yewtere nde murakkabatun hara ko nde waɗɗindirde minal qawliya immorde kongol wal fi'liya e kuugal ɗum kadi no wona tawa gollal waɗay kongol waɗay ɗum kadi no hawtodira. Qala cheikhu Taqiyuddin rahimahullah oɗo cheikhujo hulowo Allah ka dina o maaki e bay'ul mu'atatu lahu suwarun e ngeygu ƴettango jonna al mu'atatu ƴettango jonna lahu ino wodani ngu suwarun mbaadiji on hollata way ngeygu tabiti e hidaha gotun e maggo an yasdura ko nde iwata minal ba'i morde yeeyi ɗon ijaba jabagol lafziyun kongol fakat pet wa minal mustari immorde sodu ɗon akhdin jaɓugol oɗa wowla oɗa jaɓa no wona ko qawli wano wigol makko khudh hadha thawb ƴettingol ɗo concol bi dinarin sabu jonnugol lan dinar tel fa ya'khudahu o ya ƴetta hara timmi wa kadhalika ko non kadi law kana thamanu si tawi laatike cogu ngu muayyanan ko toɗɗa ɗum wano koyahu enen lagine ɗo iɗen andi ko 500 francs tum fewdo ɗo no anda no lolli misal an yaqula sifande wiyata tum khudh hadha thawb ƴettingol ɗo concol bi thawbika sabu concol maɗa ngol fa ya'khudahu o ƴetta imana ƴetti kun koyahun ɗo sabu 500 francs andi ɗon kadi haray naati ɗon. Athaniyatu mbadi ɗimmirindin an yasdura ko nde iwata minal mustari immorde sodu ɗon lafzun kongol minal ba'i immorde yeeyowon ita'un iwa e makko kanko ita'u jonnugol sawano fatatat kana thaman laatike cogungu muayyinan ko toɗɗangu aw madmunan ma ko fawtangu fi dhimmati waɗangu e ahadi aligoy ñamande woni ko fanda. Asalisatu kongol tataɓongol ma ɗum mbadi tataɓirindin alla yalfiza ko nde tawata wowlaali wahidan minhuma goto e maɓɓe wowlaali hay kalima goto bal sikoni hunaka harayno ɗon arfu ko andinta bi wadi thamani e waɗande coggu ngu e wakhdil musmin e jaɓegol coggu ngu tano ɗon no andorta andi an yeeyo koyaɗo masalan iɗon fotta tun ƴawna 500 jonnamo ƴetta ndiyam kungo jonne on goto e mon tugal goɗɗo haala par ce que prix on fuu no andi ko misal tun mene wuruɓe lagine ɓen mi waɗi ɗon o istoratu ino sar'ina li sihhatil bay fi non sellugol ngeyngol shurutun sartiji min hano e majji ma istoratu konko sartina fil aqidain ka findeji ɗiɗi mi mana kongol ngol ma ɗum kugal ngal ɗin sartiji ɗiɗi no tawa e mum wa min hano jeeya muɗum ma istoratu konko sar'ina fil ma'qudu alayhi konko
yeeyete e hoore mum. Sharti goo ko e yeeyoɓe ɓen ɗiɗo, sharti goo koye hunde yeeyetende nden. Wa idha fugida si wasama minha e majji kanji ɗin shartiji ɗon ɗiɗi shartun sharti goto lam yusihhul bay' haray ngeygo ngu sellata nani. Fa istaratu no sar'ina fil aqidayn e nder fiɓidiroɓe ɗiɗo alego yeeyidiroɓe ɗiɗo awwalan aranun ɗum attaradi minhuma weltorgol goto kala e maɓɓe, tawa oɗa forsaka suudi oɗa forsaka yeeyi. Fala yasihu sellata al bay'u ngeygo ngun idha kana silatiki haduma goɗɗo e maɓɓe mukrihan ko forsaɗo bi ghairi haqqin ko alda e gonga. Le qawli ta'ala sabu dalol Allah illa an takuna e haray ñamindirgol jawle ɗen sellata si wonande latoto tijaratan hara ko julankaku am taradin minkum hara kadi ko welodiral e morde e moɗo, hara oɗa welti yeeyi oɗa welti suudi, si wona ɗum nde ƴettidiranten jawle men ɗen haray dagotako. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki innamal bay'u ande ko wiyete ngeygo an taradin koye welodiral e na e forsidiral. Rawa ibnu Hibban wa ibnu Majah wa ghayrihima. Fa in kana silatika al-ikrahu ko forsegol bi haqqi sihhil bay'i, fa in kana silatika al-ikrahu forsande nden bi haqqi koye haqqe sahhil bay'i sellugol ngeygu kama law akrahu wano woniri masalan si tawi woni forsimo al-hakimu ñawowo o ala bay'i e dow yeeygol malam li wafa'i dinihi daynihi ala bay'i e dow yeeygol malahu konko wodanimo konko o mari li wafa'i daynihi fi yuɓɓugol ñamande makko nden fa inna hada ande ɗum ɗo ikran ko forsande bi haqqin gonga yankere. Hino sella kamen forsa ma yeeya ko marɗa kon hara a forsa yeeyɗa kon hara ngeygu ngun no selli. Masalan ñamande no ƴawma ma probléme no ƴawma hiɗa mari noon hunde nde gasata yeeyde yoɓa hiɗa jooɗi hiɗa taaro ɗon hiɗa salo mais ara men forsa ma men na forsi a yeeyay yeeya hara hiɗa forsa a yiɗa a yarlaki haray ɗon a forsa kono aray ɗum ɗon ko forsande gongare aray ɗon no dagi. Kala forsande wa'itirde noon aray no dago ko wano noon kadi andi wonande yahuɓe ɓen ka yaasi so tawi ɓe mari moƴƴuɓe kelɗuɓe ga ɓe mbuɗi jonnetemum ɓen kadi no forsa yahuɗo muɗum on sodana ɓe leydi ma sodana ɓe hunde biyen wonkunga ɗon kadi ɓeya forsa sodana kono aray nden forsande ɗon no mari gonga aray no selli famike ka yustaratu ino sar'ina fi kullin minal aqidayn e immorde goto kala e fiɓidiroɓe ɗiɗo ko ɗum yeyndiroɓe an yakuna nde latto jaizu tasarruf dagagol yiltidirgol an yakuna nde on tigi latoto jaizu tasarruf haray no daganimo yiltidirgol bi mana ara no dagani o yaka o yeeya no dagani o yaka o sooda ɗum ko sharti kadi wonɗo e hoore maɓɓe. Ben yakuna nde on tigi latoto hurrandimo jiyaɗo si ɓorni ɗo nagge yeeyi ngungeygu sella par ce que jiyaɗon e hoore mum ko jeeyaɗo mo kallafan ona kadi hellifaɗo sa fotti tun e paykun ankun on négocie ɗon a ƴetti 1000 francs a jonnimo a hetti téléphone hunkun haray ngungeygu ɗon kadi sella par ce que ko bobo mo anda kamin waliyu makko mi yiida o simi tabintini ngeygu ngungu tabiti simi wi'i marsata rashidan ona kadi fewuɗo kamɓe ɗiɗo fala yasihu sellata albay'u wa shira'u sodugol e yeeygol min sabiyin immorde e paykun wa safini e jofojo wa majnunin e feetuɗo wa mamlukin e jiyaɗo bi gayri idni sayyidihi ko alda e dungaye pullo makko so tawi noon kadi ko min pullo ma on jonnuma nagge ngen ma téléphone o ya yaw yeeya haray ɗon kala soduɗo e jungo ma fi an ko a jiyaɗo an momi jeeyi aray hollali ngeygu ngu sella haray ngu selli. Salisan tammun ɗum yustaratu no sar'ina fi kullin minal muaqidayn e nder kala kadi e kamɓe yeeydiroɓe ɗiɗo an yakuna nde o latoto malikan ko jeyɗo lil ma'budu alayhi konko na yeeyede tawa oɗa ko kanko jeeyi marchandise oɗa kadi kanko jeeyi mbuɗɗi aw qa'iman ma ko o dariɗo muqama malikihi e darde jeyɗon bi mana ko dariɗo e remplaçant jeyɗon na e taw mbuɗi ɗi ƴettuɗa ɗin yaɗa sodoygol a jeeyaɗi sa ƴetti mbuɗi ɗi a jeeya a yeeyi a sodoyi ka joom majji humpiti wo mo mari droit jokkugol ma ka soɗɗa ɗon wurton o hetta mbuɗi makko ɗin ko wano noon kadi mo ƴetti hunde nde jeeya yeeyoyi
masalan won wujjudo aray ngu don kadi sella si wana hara ko joñ mbudi din nelimo ma ko jom marsandise on nelimo li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam li hakim ibn hizam sabu ko nelaado ma kani kon odo hadis la tabi wata yeyde ma laysa indaka konko ala e jungoma rawahu ibnu majah wa tirmidhi wa sahahu ay koni mum la tabi wata yey ma laysa fi milkika wata yey konko ala e der jeyal ma min al a'yan immorde e toddagol don e don tawa dum qala al wazir odo maki ittafaqu hibe fottani ala annahu edo koni la juzu dagota ko bay o yeygol ma laysa indahu konko ala jungo on tigi wala fi milkihi wana ko tata kadi ala e der jeyal makko thumma yamdi refti o ya fayastarihi lahu o sodana mo dum wannahu haray dum non batilun ko mere wastarat nasar ina kadi fil maqud alayhi e der konko fibete e hore mum fil bay e der ngengu nden hunde yeyetende nden kadi no mari sarti na ko fala dawa ƴettata yeeya awalan an yakuna nden hunde lato mimma yubah ko immorde ko dagi al intifa bihi naftorede mutlaqan furay ta en fod en fottani nde hunde do masalan yeeya langatal hunde ndel yeyetende ko taw hara ko hunde daginde masalan ko concol ma ko nyamete dagido e ma ko daddudi dagindi ma ko baddateri daginde ko nandita tay dum falasi husallata bai'u ngengu ma yuhramu konko harmina al intifa bihi naftorgo nde yeyata goddo bere dum no harmi cigarette dum no harmi kala ko tata no harmi naftorgol haray dum hino harmi amma wono body ma sexy wi'etake yeygol dum no harmi parce que iden andi dum no selli ka sonnajo sodata dum mini hun e body hun kono harako ko borno ka der suudu makko fi kanko tun e modi makko tuma be weddudi o borno dum hara kanko sonnajo on nay labado on nay wodudo yeso modi makko amma say woni lutti tun e ko be do rewbe sodaybe dum borno parora yaltira dum ka yasta tere mun den fo ka yasi stay woni lutti dum don tun hara yeyugol body on e mini on no harmi kono sabu ko tata hino selli ka beeda kadi soda yaada e mun haray e hella don harmata kono metti fi ba en andi wonbe sodoyde ben dum joni fow ko buri konko on be parorde yalta kayas haray kambe on be yede be yobe wattu yili si dagoto do ndeno be yeya du wo ko be andu way o do ko watta to dum modi mum kala mo be andi o do ko watta to dum worbe janambe yalta kayas haray sellata ka on do yeya haray on do yeya ma haray harmi kal khamri wano bere wal khinziri ko sewil wa alati lahawa e matériel ji musique tunne lala gita e ko nantata dum wal maytata e ko may jibi li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado inna allaha no allah harrama o harmini bay al maytata yeygol kala ko may harmi wal khamr e bere wal asnam e sanamu muttafaqun alai hadith on ko fortanado wali abi dauda no kabi dauda wonde harrama al khamr bere harmi wa thamanu ha ciogu mayre on wa harrama al maytat ko may harmi kon kadi harmi wa thamanu e ciogu mungo wa harrama al khinzir tew ko se kadi harmi wa thamanu e ciogu mungo fo wala yasihu sallata bay'ul adhani najisa yeygol kadi e guri subudi din walal e muntajisa wona kadi din subudi ko gotum li qawli sallallahu alaihi wasallam inna allaha no allah idha harrama shay'an so harmini hunde haray harrama thamanu ciogu mungo kadi no harmi wa fil muttafaqi alayhi nari hadith fortanado kanela ma ki araita e ay ali tuhumul mayta nebban ko mai harmi kon beller mun den fa inna dun tutula biha safanu hino wujire cukuli din data labe nela do landa dum nela do awi kala ko harmi nyame gol haray dum harmi kadi yeyegol ayal no hunde si mai harmi de nyameta kono nebba mun dan no jette wujire ka sukundu dun data labe ndu juuta watuda no bihal juludu dun no wuje kadi guri din di data wa yastabihu biha an-nasi be no naftora dum ko rabbi kon fa gala ne laado make la terte dum fop watta ke huwa haram dun no harmi e dabbo yon nebban iwdan e hunde daginde taw dabbo dan e ko harmi fami ke ka sani yan dimun wa yastaratu no sar ina fil maqud alayhi ende hunde yeyetende fil bai'i kandir ngengo min samanin wa musmin wana kadi immorde e coggu wa musmin e hunde nafainde nadainde tono
an yakuna nde hunde nde lato maguduran ko eɓɓande ala taslimihi e dow hisgol mayre li anna ko waɗi non mala yokudaru konko eɓɓaka ala taslimihi e dow hisgol mum shabihun bil ma'dum haray ɗum ko nandu ɗum e hunde wasande hunde nde ala fala yasihu sellata bay hu yeygol ɗum fala yasihu sellata kadi bayu e yeygol abdi aɓegin maccuɗo doguɗo maccuɗa on dogi yehi mi yeyima mo yaw sa hewtike mo ko anje ɗum dagotako wala yabi'u jamalu sharidun sellata kadi nde goɗɗo yeyata ngeloba murtu mbay dogi yawtuma hendi ɗamba o ko anje addu mbuɗɗin ɗo ɗon kadi dagatako wala tayrun fil hawa wona yeygol sondu wondu wirude ka hoyere weeyo wala bayu mahsubun wona yeygol kadi hunde jattande min gayri ghasibihi ko alda e jattaɗo nde on aw qadir ma ɗum wawɗo ala akhdi e jattutugol ɗum min al ghasibi immorde e jattuɗo on haray ɗum ɗo fop dagotako yeygol ngiwru ndun ka nder ngayka yeygol lingingil ka nder ndiyam la yajuz ɗum ɗo fof salisan tatabun no istarata no sar'ina fi thamani ka coggu wal musmin e ka tono an yakuna nde laatto kullun minhuma gotel kala e majji ma'luman ko andaɗi indal muta aqidain e jungo yeeyindiroɓe ɓen ɗiɗo assaman wal musmin coggu ngun e ko cogginte kon e hoore mum wona tono li annal jo haala sabu no majjuɓe ɓen gararun ko ɓe hodayɓe wal gururu aw ko yete kon non hoɗo man hiyun anhu ko haɗa ɗum e fimum fala yasihu sellata shira a sodugol malam yara hunde nde on tigi yaali yo accu ha o yiya aw ra'ahuma o yiya hunde wa jahalahu o majje nde o ronkandude ko honɗum o sooda ɗon kadi hana wala yabi o ta on tigi yeeyu kadi hamulu reedu fi batani wondu ka nder reedu nagge ngendu duñi ma dammi ngel sooda bobuti on kun ka nder reedu rimaka wala banun e kosan fi dar'in ka nder yeyre munfiradain ara ko weddi ɗiɗiɗi ɗum ɗo kadi dagotako yeygol ɓiraɗan ɗan ka yeyre ko fande o litir yoyno e nder nde yeyre addu ɗo mbuɗɗin ɓira ko yaltito o ko anje dagotako wala yasihu sellata baylum lamasa ngeygu memugol kan ya ɓulande joom marchandise o wiyata masalan aw thawba ay ayu thawbin kala concol lamastahu ngol memuɗa fa huwa alayka bi kada haray ngol ɗon wodiranimani yawnata kala concol ngo jungo ma ngon hawri e mum kala otowal ngal jungo ma ngol hawri e muɗum ka park haray a jonnaylan tel ɗon dagotako par ce que ɓe haldi o jonnaymo masalan 1 million so yehi o hawroyi ɗon e otowal ngal 500 000 haray ɗon ko perdi sodu ɗon so hawroyi e otowal ngal 1 million 500 haray ɗon kadi ko perdi yeeyi ɗon ɗum ɗon fof dagotako wala bayɗo munadaba wona ngeygu feragol kon ɗon ɗum kan ya ɓuula wono nde joom marchandise on wiyata ayu thawbin nabathahu kala concongol fiɗuɗa ila ay ko woni ila tarahtahu kala concongol fiɗuɗa sa ferike koccure nden fahuwa bi kada haray ɗum ɗon kadi ino wodiranma ni haray a itta el tel hendoɗangol ɗum ɗo fof no harmi li hadis abi hurayra wonande hadis aba hurayrata radiyallahu anhu anna nabiya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam naha o haɗi anil mulamasa fi memugol wigol kala ko memuɗa ko anje wal munabada e feragol wigol kala ngol fiɗuɗa ko anje muttafaqun alayh ɗiɗo ngeyguji fof hay si ala wadde kamen lagine ga kono an woodi ka woni waɗude ko ɗum waɗi sinelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki hadisi on wala yasihu sellata bayul hasad yeeyugol koccuje ɗen yeeyirgol koccure feragol koccure a wayna ko koccure nden fiɗi o gawli won wiigol mo irmi hadil hasad feronde koccure ɗo fa ala ayu thawbin waqat kala concol ko koccure nden fiɗi faw walaka haray ko ngol concol ɗon ko anje ngol bi kada sabu ya ittu tel jonna ɓaɗon kadi en anda koccure nden fiɗoyay seera piriwol kamoyen piriwol haray ɗum ɗon fof ko raɓɓiɗi kon kala ko hottagol woni e mum islam tawaka ɗon kala hunde nde golleten ko yen heɓu yaqin woni laaɓodirɓe woni fellutuɓe ko jokkuɗen ko harayno musidɓe an julɓe ɓaɗon andi enen majorité men mecce men ɗen ko ngeygu ɗiɗon andi ɗum ko métier labaɗo nongoy
hanana woɓɓe no inna commerce wona métier ɓe andali ɓe famali woni ko métier ɓuraɗo do'anede noon e métier ji ɗin haray hollali noon na yen ɗaɓɓu laamu ma yen ɗaɓɓu jawdi ɗaɓɓe laamu ɗaɓɓen jawdi kono ta goto décourage musidɓe en julɓe wonɓe julade ɓen heɓa tono wota goto décourage ɓe ko gollal ngal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam du'ani gollal ngal Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yilti du'ani ko gollal waɗangal barke muɗum haray